Bismillahirrahmanirrahim, Habib. Ada soalan, bagaimana cara mendidik anak-anak sekarang ini supaya dia bisa berbakti kepada orang tua. Berbeda anak zaman sekarang dengan orang dulu tu lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Ini sekarang banyak anak-anak yang macam durhaka, jauh dari orang tua, tidak mendoakan. Ini bagaimana cara untuk mendidik anak supaya berbakti, ya Habib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala telah jelaskan dalam surah Al-Isra. Ayat itu terang selalu. Selalu orang baca. Banyak penceramah-penceramah telah huraikan macam mana taatnya anak kepada ibu bapa. Hormatnya anak supaya jangan derhaka dengan ibu bapa. Supaya anak itu nanti masuk syurga. Anak-anak yang tak dapat masuk syurga ni kalau derhaka dengan ibu bapa. Sebab itu biar make close to your parents. Selalu kita dekat dengan ibu bapa kita. Kita sayang ibu bapa yang masih hidup. Alhamdulillah. Kita anak-anak jumpa ibu bapa. Hormat kepada ibu bapa. Kita telah diajar macam-macam adab-adabnya banyak. Dalam buku-buku ada. Dapat Habib ringkaskan nanti sikit-sikit lah apa yang penting anak-anak hari ini. Kita jangan merasa sedih, jangan rasa benci, jangan rasa marah kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup. Kita beri layanan yang baik. Sebagaimana Habib selalu ingatkan dalam nasihat-nasihat Habib kepada orang-orang yang minta kepada Habib daripada golongan universiti, anak-anak universiti ini. Habis suka cakap lah, kita selalu ingat, never disrespect to your parents. Never disrespect to your parents. Yang pertama, selalu kita ingat, nasihat ini yang pertama, speak to them with kindness. Speak to them with kindness. Kita selalu ingat ini. Always use polite and gentle word when talking to them. Always use polite and gentle words when talking to them. Kita selalu gunakan bahasa-bahasa yang baik-baik. Jangan cakap kasar kepada mereka. Do not raise your voice. Do not raise your voice or speak in anger. Kita jangan tempo marah. Tak tentu pasal gitu Talk calmly and do not hurt their feelings. Ingat itu Yang kedua, always respect your parents. Always respect your parents. Respect your parents. Don't forget. And yang ketiga, try to think. Do you love, and you try to talk to yourself, do you love your father? Do you love your mother? Stay connected and communicate with them. Keep strong relationship with your parents. Answer their call. Answer their calls and reply to their messages. Talk to them about your life. Talk to your parents. Talk to your father. Talk to your mother. About your life. So they feel included and do not worry about you. Ingat. And then yang penghabisan yang Habib yang dapat nasihatkan selalu ingatlah pesanan dalam kitab Arab ini, Habib bahasakan kepada bahasa Inggeris. Value and trust them. Value. Hargailah mereka. Hargailah mereka. Bayang kalau mereka tidak ada, kita tak ada dapat hidup dalam alam dunia ini. Remember that your parents truly care about you. Mana ibu dan bapa yang tak sayang dan tak membiarkan anaknya? Tidak, sama sekali tidak. So please respect them. Please respect your parents. Please respect and kiss their hand. Cium tangannya. Hormat. Respect them. Itulah pesanan Habib untuk supaya anak ini nanti dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga. Anak yang bertuah, anak yang taat kepada ibu bapa, insya-Allah mudah masuk syurga. Anak yang derhaka, tidak mau minta maaf, selalu menyusahkan ibu bapa,
nanti dia sendiri susah. Jadi ingat, Allah Ta'ala akan nampakkan siksa itu dalam alam dunia, belum lagi akhirat. Sebab itu please selalu doakan Allahumma farham walidina, doa itu Allahumma farham walidina, ataupun doa yang selalu dalam ayat Quran ada Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Please my son, please my daughter, please siapa-siapa yang ada anak-anak, supaya mereka dapat hafaz ayat ini. Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, please bless my parents. Cakap betul-betul. Minta seorang anak yang masih hidup ini dalam sihat afiat. Walaupun dia pangkat menteri, walaupun dia pangkat besar, walaupun dia pangkat ketua hakim, walaupun dia pangkat lawyer, kalau masih ibu bapaknya masih ada lagi, please doa itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Selalu minta. InsyaAllah itulah jalan yang mudah anak itu masuk dalam syurga. Please dengan berkat bulan Ramadan, Allah Ta'ala terima doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan apa lagi, Muhammad, yang